ngurang seneulan yang malam jagong na usuneung ripuh. Aduh, nginanak. Sumpah. Pig aing masak jagong pig. Dia pig. Dah, aing lamun make ieu pantes urangnya. Dah. Makolot aing. Cangkang jagong na holan mah meuleum ge. Parim eta camani dia. Nikmati ieu mah jagung kieu. Dia mah cik kieu mah. Dan meuring jagung ulah deh bisi beneran dipaling ripuh. Nanaon anda ka jagong kieu? Dulu. Nya buruk blatung. Kenapa ya dia aja aing peurih ku haseup kolongo. Pignya putra kan maling jagong kun timpug panggil kuai. Baru kesel tapi Oh, sama dengan rodaan ieu plak bata. oh bata ditelak teh labatannya iwung dia melak iwung. Beungeut dia kasep ku ari pig. Kan. Nyahok itu. Ngaruh lampu metro mah penting lauk teh penting ngoyog-ngoyog. Nyan. Partingan pepetek tapi pepetek kaleutik nu dagingan kadang aya. Bondolan. Nu disiwit teu bisa digegel eueuh. Pulang doang. Duh kebelah mah teh ngan belum jagung tunduh awakna. Oh nu hiburan teh anu maling kan acutan mun bawa. Aduh, bakal bae aing kayak maling jagong. Bawa yang ka budak. Harap ku aing pake jagung nang maling. Jagong dah. Kedua. Maling jagong tetangga sebelah. Nah, mau baing. Kalau bebeng ka budak ka ditu. Kemarin orang ya Maling jagong. Wih, beneran. Beneran tadi dak. Jagong ge tembok dikenaon. Ada yang dak mau jagong kieu ya. Dia bejagong aing kori mah. Jagong mang di mana dia kan? Hah? Di mana? Beja dia. maling di mana dia? Main tadi dinya tadi bulu saung. Paling beku aing. Apa gua aing minta sok kena itu tegan, kena nu bogana. Sok dibere. Bedul eta mah jagong aing dia. Oh, atuh piraku. Da aing teh nyaho. Apa jagong aing teh bentuk kasarua lah. Moron. Mau dah warohmah. Jadi bonang maling moron. Sepit nah juga aing melak aing kritik Mantap nah dia. jagong aing. Kritik. Oh, Waduh, aing. ikut. Bisa aing maling ya beureum. Atuh aing teh Maling kebabayan. Kebabayan doang. Nah, oh kebabayan dong. Berarti plak batur. Tidak kok. Ah, enak berarti marabnya. Aduh, panas kena. Tuh ada ngasak dak. Asak ya mana? Ayo. Ah, bapak aing bukan kiplikeun, kadang sok dipelesin ka luhur. Bari baki nya singit aks taget ak. Buan buku kumaha eta? Beureum dong jagong. Udah sorry dia tak kelawak. Umur seberapa tahun? Hah? Umurna? 80 kilo. Nah iya. Oh, Bodas sama dua kalau ngoyong teri. ngaco. Tanya pokoknya tetangga-tetangga nage bogohon bapak aing. Apa sih bapak yang ngomong tabu? Bapak Iya, aing sekali pakai kieu berdua. Ayuan langsung. sana. Ke Cina. Nah, di antara iya mah jagong yang arasak ya bisa kebareak. Menta kain geura. Wah, bare. Coba ada kecelekok bara ka kain kedua. Ya, iya ya bapak aing banyak ke umur 17 tahun ya. Jangkotna kieu 17 tahun. Aing madak kakan. Aing cuma 15 minggu aing teu bawa ke Bogor. Atuh aing mau ka Bogor tuh aku laku. Aku laku dia mah. Atuh kunaon? Kedong kopet. Kopet. Kopet janda. Kopet atau tai nyangsang. Aco dia timah ya timut naing. Bulu. Beri. Kakan. Apa? Asal ulah aya toran. Sieun aya toran nah mun aya liangan. Dakan. Ya. Nah, Memang ini ya. mana tak? Pongkol hakanan ku dia pongkol jago. Enggak. Wih, ya wih. Cik aing mah kadang janji mantan deh nya. Manis dah. Seban tolak kok. Wah, keket. Dia mengsil kadinya lihat.